muli mutya nakakomayo waka follow yeeyongedde bangambye muli eno musala ebigambo nemwe mwabaaki Katonda agenda kwokya mu omuliro enkwe zisigalawo ndowooza simanyi nakumanya n'amagumba gammwe bagokye mwabaaki eniho nsigadde ndilala good stuff nalulungi wakuno munsesa. And I do not have to teach you that what I do with my body or anything around me has got nothing, completely nothing to do with my character. I hope that sinks in. And whatever anyone does with their body, so you shouldn't have a problem with what I do with mine. At the end of the day, you do not give me food. I do not give you food. Until la tasubira agenda mu office ya muntu yenna kusaba mulimu. So I hope that sinks in. Kankongere kano. Lalamiza tugabudde gamba nti lalamiza tugabudde lalamizi. Lalamizi fesi njeru embala kasoza ddugala lalamizi oyina obusolo obukadde kyokka olimu ogamba oli muwala muto lalamizi obeera wotya nga tozaalangako naye ng'obusolo obukadde bwe butyo kyokka tomwabiza obusolo buddugavu. Obusolo wabuwumula buli mu pini obusolo buddugavu obusolo bukadde obusolo bubi Allahumma swali yamawe ntunuulidde obusolo bwalala neŋŋamba Allahu akbaru kabira. What is this? Wey